Ana dear Nikki and dear Nikki I am a de Really? I am a de. I'm a de but was that wow kind. But trying. Ain't no senya die no Dear Nikki. Okay. It all started like a joke between my man and I. But here we are now. It's 8 years today. It's 8 years today. Producer. Oh. Yonko kind you. It's 8 years today. Okay. I introduced him to my mom officially, and a year later, he also did same. Okay. There is this issue we have been back and forth with for some time now. Okay. He wants us to have a child before he later pays my bride price. Nurse, asem ni nyina ne say ababaawa bi a one abrante bi hia ya sa agro emfie nwotwe 8 years muni na ebeye afe ohun afintem ni e na ode ne kwachia ne maame afe entem na ode ne kwachia ne maame na afe so e na ono nso de ne kwachia ne de na say omo anamontu na start ya na omo wo problem bi asa akoye twemamentwe wentwi kakra a e wo mu ntemu Bema ne se oba ne nwansa Bema ne se oba ne nwansa waye ne ho ade e na oba no nso pese oko school reason being that we need to start a family early in order to be able to cater for our kids adequately. I am in school. I am in school now, and I suggest after my national service for us to prepare very well enough for the marriage. Now so person o kire say de enti ono no nko no ne mpese obewo ansa o maware ne say owo school mu na nko wie na oye ne national service wie a na so obewo a na nka waye den wawo and start the family na fi o ma start ebusia. But he does not reason with me edentia on himself oba ni wie obejai no nti one ne wo na eno na guarantee aware a mistake. And who told you also Berman you might also meet somebody you love most than Obama? Yes. Enti no minua ma ne minua mema no ye hu se na boy no me pen no me I don't want to lose him no aforso akonyem Berman nso nya ready for nyem na aforso akonyem enyem ne awo na guarantee mu me anware mu o tom me se woda yakura wu hu nyame o na obebutu wo mo won wo ye kra no wo frɛ na wonfa me frɛ back why me peninti ma forso ane na akɔwo so obesesa hwan na ka kyerɛ o ya metwaso ye toaso ne enko. He does not reason with me. Okay. He is working and can take care of na se be man person o kyerɛ sɛ oye ejuma obetimi ahwɛ ne ba. But when he came to our house, my mom told him not to impregnate me because he will destroy my future. And he promised. And na maame no nso na wo tu selfutuo no. Na wo ba na twempena ode ne mpena be kire na onim so okoye ne den enye die no bedi no. Aden na won kan kire. Na kan kire say yes, complete your school. Yeah. Ne ko school ni wi. Na wo ba na wo gi ni two mu. Na afi de eche odi afutuo we ba. Eba. Na won se petrol ni matches. Atena fa kwa mana ye yie. To aso a menua ba. When I reminded him of that, he said it is because my mom is of the opinion that my education will come to a halt should I get pregnant. That is why she said so. However, moreover, it is my uncle that pays my fees, who also advised me to always know where I am from. When be ma twempena 8 years. Enti so say anya ndɛn. Please, I need your advice on this. Ababa we asem yi. Are you serious? What's Tiawa. Yeah, because
nipa no we wa dwen say we dey awo na be blocking o ko ye na no anu no okay ewe nya dia we invest was our relationship with my baby okay enye because be man pese wo ansa na guarantee be na wo say wo kro be wo obeti obekoso atena no because and then by the chi ade say nyina froba and be ma bia nso di nani nanam okay naturally what nani nanam make wonye bibi sonko bia be we prove be man beyond doubt so say wo your ba and wo the all can wo do adwene ma no one education okay ebe say that automatically ebe say na wo pra say gina ba bia ka kira wo say school from school nya level baby I make ka kono untimi ne menko fine obetimi aba be ware okay enne ya no afi ya base ye ko ba bi ye pie ni ya ja ofie onye presentable o kasa kuranye ko so ma ho kwai ma ya be se ni aba ne se on konko ni vision okay ma ne mfa na adwe david okay sabi awari ntwamu ntu on konko ni vision na onwie de opeso wo ye okay owie no on komra na be ma ne tiwa no be ware on wo mu ware nso a yes obi amfa ne baby obi anko ne parting ways bikra nya me nhihye ne nyom na ese ware ware okay Pegaria Nikki yes dear kakra metumi aka ne say ye nua ba no sometimes I was say hu abusua ye free any fear ye free mu ba na me kan ko na menim say bia be ma no na eye den be ma no na etua ne fees and I say be ma no na take care of ono okay but here is the case that you are being like fed by your parent your uncle and a be ma ne catch us say wo ansa na wa ye wo ho ade de na just won ne wo a obe ye wo ho ade awo it doesn't guarantee our re okay yenim amanfo ene mema ne bi dia show mutiri mu say mehwe me ba say obeti sika aya oba ho ade no wada ne burden ama ne de never ekọ entwimfam na se de okotogo kofa niema Slowway no Burkina Slowway no Libya Slowway no border town bia sa de ne ye den ewo ebe me bia na adwen se onama ye beka se ne ba na ekonie ba ye hu ne yere and member be ne o mani ku omoma ho se na omo yere even wa ware wo no tifie but de wo be di no de be ma ne bedi okay enti de na chese wo ne wo a obaye wo ho ade e bia make se opese friend daddy opese ka se kofi papa na ekono opese ka se kwan papa na ekono Sunday wo ko be bia wo de ne bana ka ne ho no won ne nam na wo de wo hyefie enti bibia nche se won ne wo obaye ho ade e na ebiem susu no na oso wo wi na oye ne ho ade since be ma ne ye adwuma oba ne nya adwuma ye student no ene student o mo ware be ma no so de no students o mo ware so if you think say you are a man enough na ubetumi ahwe ne bra wawo a na wo wi a wasa ye ne ho ade a what's preventing you from say wo ye ne ho ade if you think say woni na once na so ko school no we obeja wa what's preventing you from say obeye the ho ade which means say both obane be mani nyina almost some kind of adwem boni kakra yes obi o secret agenda which are also omo nyina omo hwe no omo ye niye but I will never advise obane say onwo ansa na be ma na ye no ho ade say be man feel so oye man enough na obetumi ahwe ne ba abra girl na wawie no ye ne ho ade a at this moment no onye ne ho ade ansa na wawo enye so munyina obi a wo question mark no a omunyina omudi asie ya da asi bebre ya bra ne kopa ayiye enti no ye enti memfa course enti ye fa course na ya kaninyina abumu papa last week ye bobo ensem bi mu wa ha na enti mi amopo ye question ne say so baby am free baby awu free etimi titi adofo ntem etimi si ye kwan say maye nware nene question ayede abeka ho ne say kwan ben ene ye befa so approve ama sankrofo no mo doubt say me ya nwunani me ware asantini a emwa me
kwan bɛn na me ahonani no mɛfa so approve acha santini ne say anase hu hia kora se me prove me ho ana question e da pono so enne no nti first part ne ye say so say tribe etete adofo mi enu ntem ana yo ye started with pegging you ye bobo so anti ene ye nhya ase wo so papa me da se ya echetifo etifo nyina o ma feel asemi question we ano adin nti ne de wa betena mu no ano adin pa na kominim se bi ba mo anim da eba kane no sansem we na eni ho kese ekire ekoba se tribe bi ehyaase minka tribe bi a santifo person yi mu no papa ya santini me ye asante kakra okay na mfante kakra okay ya kani okay so me ye 50-50 okay me papa ye mfantini okay na mama ye asantini okay good na asante wo bibi wo mutrim enkanka efia akonya wom ya da achi bia no oba betumi abedi hene betumi abedi hema na okofa sebi sremini abusua no bebo kokko ye be ma warning okay fi se akonya no ye pede hye kronkron ene ye de na di okay enye 50-50 ento mbehwa se uba ware santini uba ware akani santini madachi bia no oya mbato foma wetimi abetena konya aba bedi ade na meme ye santini maware anwurani maware nzimani maware ekuapimni maware fantini na de to na ye penipa e de na tena so a eno nko a titiriw etimi tetem se ye mfa konya ne ma wo wasini firi se ne papa firi ha ne maame firi ha tribe fufra be frem oba ye asante mo e wo hopa na nka boni bia nim se me ye santini na me ware mfantini me ya ehwanhwan ni na me ware wei tribe wei na me de na be ka me ho na enka boni bia nim okay ba se nso no de ma hu se ye mofra na wo mu ware no wo kan wo mfa because ono no ko school one na ada hostel mane do uranim onnim no so betimi ni na ko oma ye national service kra bom awie ama onim se oba we de minim no nim me bibia so adenti na me ma be boa me ntina ye busua ni mienu na ware na nyeye me ka me di mako nwa mo mfa mako nwa na me nko ware ma ware na se bitimi yesa no reject wo so ko ware nti bibia to ofie on ma won ka ho UK says okay UK see prince man mienu okay yes awari enti baako o se akonya no ompe papa na akọ ware american papa ma men ko pegi sombra na mmisa o se ensunsuanso bone ben e na se etomre bi o de ma men komra pegi Nikki ye to aso we betima take a whole year na ye wie okay ya adwene that intertribal marriages na abusua bi awofo bi mpese omoma be ware no I keep on saying say if say yetimi sorry e de ye mako classroom sub teacher ni nkoche omo borofo abra Ghana ha aha ye free 16 regions a eche Ghana mu no brofo kasa enye ye kasa sa dana me ka kira kwasi si say wo be ka grishi o wo be ka si say no unya de ka wa ne share me be kira grishi nti boaboa ho
eno na ye ka se okosua ade no se yetimi de mani ko school e maniki teacher ni kire omo borofo a eye English ya borofo yi na de kasa ne ba ha ni agi atum dia dia ye kire ho so hwede ya what prevent akosi se obeware wo a wo free soro ho na wasua gushi kasa enya addition bia na wo kwakwa kosua no ade na ye hye nkola ne se if you go to school go school bi na ya chon speak English na eye forbidden say speak Guruni na ana speak Ewe ana speak Ga ena mene yanka bio me ntwa wano ena mene yi ohima mo ko office bi na o ma tro ho no say ye ntwa picture wo ho ye receive call ho na paper bi kita me na me yese me twa ato me phone so me yi phone na set camera na me twa na ohima prem. Can you read the sign? Come on. Can you read what does it say? You're taking pictures. Delete it. What I say? Oh no. On say ya chire no. Enti wakan. Enti ya wuti wei. Se mi krom kasa. Krom kasa kwa ana chi kra na etwo to wa. Akosi aware wa. E na wodi wachi akọ krom. Being it baby a free offense so and I say oh mother side yes through hono mo a na wate gushi kasa na asem esi na busuam na ye pa obi ama na ka gushi kasa asete omu free a ware na wo ware wo no e de mfaso abre abusua no ana e de otan ana se e de na de abre wo mo e na ebiem misconception nipa bi aye o madwene mu say ana eye o mo say sa tribe we de o ware na obe ware bi aka ho tribe we de omo penutuo tribe we de omo suban e na asantefo nyina tunu but ene me ka che o say bebia ye wo nipa bebia wo free ana say busua wo free doesn't determine the person and it doesn't define the person. Yes. Se me ye ewani na ye ka se ayigbefo ma omo kire omo mu ade a since ya wo me akama mu no there is no way say ayigbefo suban ebi be wo me mu obi krat meti ayigbe man mu won so so no na ne suban na suban ye wo ye good because of say me aha ne wo me ti ebi na me kita akamfo suban enti ma be ma bi a me ne wo ho e ma me ana na busua nka se me ya ayigbe ni enti no ayigbefo ma kire omo ayigbefo ma mu ade enti no o ma ne ba be ma ne nyede enware me wo yesa wo ba be ma obekwa ware akani obekwa ware mfantini ba na wo se wo pe no ba anije ye fe na anije onya bi wo papa resa matena kurom ha ye wo metafo menetafofo na atena ahwamia ababedru sabre na me be ware asantini amose me nkosoro ho me ne soro ho fo na atena ya wo me ha ya tete me ha bako school wa ha me furu ma sha ha hana me junsogu hana maye bibia ade kura me hana me toche ade bako a eha me pa o se Ghana ha ye sa wo ye kremonia na wo sifia Kristo ni timbetenem edu Easter edu Sala edu Christmas a unim se ye nyina na yedi bom eno de Kristo ni timi ko a Muslim fie gangara me sala nam gangara omu nyina dimbi edu Easter ye bosso ni adade obe wo kramoni amaya fichichi niti a ko Bantama High Street a obakwa ginani nenti die nti pa na afide edu aware yentimi ware papa what is the issue ye jano no ti free si kwan mu no say me ya me ebi atumi ntem that if I emotions I am very painful so papa be sa no ade pa bi anka e be boa wo papa aside that kura no obi aware ya hye ka wa obekom ne matre no ne kunu na wone ne ta aware as ba ko pe e na ye ne kunu ne dia mienu ne ye ne mpena na wone ne wo ne dia e die ntia wa ware wo hyekawa a wa ye ne ho ade oba wa ye ne ho ade a ya akosia ye ne ho ade onim se metu kwa me ne ya na nyem obeba bia na ya wo obeba bia na ya wo obekom na ya so di ne ho wo ba bi foforo ya ne mpena na mo ampene ama ya anware no one ne da so wo honom enso so wo de wei akata nanimu odi akata nanimu se me ne akosi na aware a abusua ni nyina nim se ya de ne kunu ne akosi
and so na kofi ni na edie oni kofi na because na ya pese o ware kofi but ya maame say ya e wo ya asantini o fa firi soro ho ba me ma wo ware ayigwani ya so pese o kire say me dia ayigwani na me ye dai me pe e ho na no wa claim me ta ware ase makata me so na me kodwuma woni me kye ne me nko aba na de na ya se papa ene me be ware na ye be wo na da chi ebia be 30 years achi papa be hu se sa nkwala num no ba ko kra ni wa ye papa dia Peggy so enye to no be yes. so about you enye to no be so about you ananye se bi aduro ene obeka na no no wawuo why are some family doing this to us papa na me bisa say ye ka se mempene no a na se otwi fa so kokoware a eya na nsunsuanso boni bi efiri mu ba na effect wo okay effect wo ejane na titiru wo fafo ne maame nuafo de we should ignore them okay ade no gina maame ne papa no okay a ewo wo no okay fa ne say akwasi so obeware me chinchina papa said da me ma ware no akwasi say ne papa ube diskoni mi a ene mafa ya me ne be ware se wo be po me ya nti a metwi afaso akwa ware nsunsuanso bone ne ewu nsunsuanso be ba okay nsunsuanso be fi se aware bia hia eja ene nanhira okay so nti se basa no a de sese ye kwan bia ye be fa so niama eja koma ato ne yam niama na koma ato ne yam ese ye no mo jitum anya say ye be hwehwe papa ne farifo pa obi a ne farifo yes ne dia ko dwa to ansa ja mame ene mame nkasa ene papa nkasa papa oba mpese mware onu ne beboa yen obeboa me ne abrabo no yetimi abone bia ka no wo munti ase ne yenko miss eyede ye be ye danse ye be ka se ya ne yakọ ware ya na yenka hu se yenya abrofo okay mi so panyini baako ya wa na ne ba panyin frɛ no that I'm getting married tomorrow. I don't mind if you come. No. No. Ampa. Oluma ntimi anko. O ma ware. Omfa ho so beba na omfa onye hwe. David wo ba ni hia no. Wo me ye hwe ho ka kire okeke. Abai na ekoma bom o ma ware nti. Wo ba ji atumo wunyi ntumo. Wa ware. Yen yamamre na wa ha no. Anu titiru kra na ye ka se esai ma nipa identity mu no ba no. Yes. Amamre no. Ena identity mu no ba no. Ana tu akuna esi mre bi atwoma santefo koi ana tribe bi ye tribe bi ho ahi enti etibi ka se tribe ni tribe we ya na da ho pa se santeni achi santeni be ma be ware achi ni it will never happen santeni be ma be ware buruni ba eye dem buruni be ma ware santeni ba eye do be bunu kwase akọ ware nkurumi e da ho senti na chifu mbe wukuma ase ana ombe so mu yi omani but mentwa papa no papa aso ene wo yi aware be tena se de wo ken se bununi ba bema asantini bema ana se bununi bema ware asantini eden ya obebunu kwase akwakwa no aso wo yi aware be ten esi wonne ya ye kase ya emudu do sen ena muhu se omabu omokwase ya aha see that another picture no see no the action no during those days papa na mo ka perception no that was a perception and it was working yes but any year can enti sabatete what we are na so oni pa ni so now we are preaching say 21st century sanyama na ntwam no and me miss we bi wo kwa me mamba ma meto no miss we bi a woni asantini bi nya asem no me mamba ma meto no e na wo se me na meto wo nim kwa ya wo fa so wo ni nya asem me yo bi a se me maame ni unya asem na metiem na mu se maame di fo me ka che maame so udi fo na me nka so ye me maame ntima kwa koso so enti se miss we bi ene asantini bi ababa betena na nsensem abama me na me ni ho na enya masem kwa and I'm not the one to come and like rekindle that fight me pe me kunu and me don't know esesa
Papa sisa yo. hwɛ ɛnɛ ɛsesa Enema from a point na woka ba no ɔho ɛnɛ school no a nipa ani bia na ba wo ɛna woka no me ntɔkɔ a mo mako ɛmfa me ho wontimi nka nkyerɛ me sɛ efie wani me nu wo mu nka nti wonso so na made pa wo hɔ a ɛbɛboa ma brabo mu a misɔ na ne ɛte busua fie no compound house wa wone maame benya asɛm no wo na medidi wo hɔ ti de bia na maame bo me otimi taa me mu as wo nkume because no nya asɛm popopopo he wo na medidi wo hɔ ti de bia na maame sɛ me ebeifo because me mfa ho menim de ma amoko ye na me ma ba be so so ɛno kora so ɛtima peace bantem papa ya ɛtima peace bantem enti ne ye kan ye be srɛ ya wo fo no sɛ ba bia wiase kɔ sesei no so ho edumra bi na Israel ne Palestine no mu nka kora okay kura but Yasser Arafat oye Muslim okay na ne yiri Israel ni no e Kristo ni ya omu ware ya maame ne kona sorry a whole Yasser Arafat president eke na of Otuba of Reni Nyame but na ne yiri Israel ni no kwa sorry okay so mu enne sadie no yesra mo but still I na Peggy kanu say ebinom so ejina ma memfa me nuanu Muslims enya yi say no say me makose me ko ware me nua bai na sebo ekremoni nu ebusa me uba tuba anase me kaza min tuba na papa onim de papa na omo last week assembly ebe pie mu a o matena 17 years mempene nti be ma na nware oba na nware o mienu nyina nso obi anwoe omu sote wo obi o taxi so last week 17 years we abusu ase won pene we abusu ase won pene abusu ase won pene 17 good years enti oba na nware be ma na nware me ware na mewu amewu hey assembly di papa we dey now you see take in Syria within a twinkle of an eye look at families are perish won legend ba ko pra yenya so wo so tiase o no ye be refi say sa intertribal wan ne e wo ho no mo that was the time yenyina ye bonyame ba ko afede nyame yenyina ya kan bo mo yenyina ye bonyame ba ko din na se ye be man kwala na kosku akosua French akosua brofo a momo munsua frafra momo munsua dagate okoware frafra ni a wonye bone okoware fantini a wonye bone ena me ka no esu bi ne obi ye multilingual e wo ha se ya papa oni baby adi ni duru oni baby adi ni duru na me mete o menya yigbeni bema na me sa yigbeni we ya na me pe ayigbeni ni me do no menya mfantini bema me si pa kwesi na me do no na me ni be wu a na aka che me de na aka che me de ame me firi so ho ntino empin ma me ne wo benyi no antena awo asembe na le kanu for so asembe na le kanu asembe so say yesua oh ene ye kakra ponu no meka pro no kasa no meka me won say I'm into learn and more accept him as my mother-in-law my daughter-in-law more accept him as a sister ejina ya wo fo no eze ne de na ye beka kira wo fo no papa me de me sa de we say me nipa no me baba no wo de be ma ne ba me baba na me twena ko gina nchen busa ne say is he going to be a father to your children? That is it. And I'm here. And are you okay with him? Say we free how? Say we free how? And now I learn a choir say go so body to. First na for na ni twama ye. Say wo kwata wa no acho se kai. No wa ko twa efuonim no wa lodu agu ka nim. Utimi kura bo apese ni wi na wo kwa dru nsawom na ka ne ta pai. Na si wona sana bode ne brea kane na akua oni ni twama wo ne utimi sa de ba se bode na ntimi anu nkran na de me yaram ko twae enti abrea me mfanto aso se hono me bo bia amane obeche ne kokko me ka me mama do me se nipa na wode ne bande ehia me ne se obeye father and the husband asa me mfa wo ne tribe wo firim yes tribe bi wo ware no oye bema na wo baba ware no ustum ni betene ye pe ye be ware wo ba okuru mu asa and papa onim de omo mistake we ya sofo kura na somebody like Nikki say
So ocean is social life and on the radio life Obeka say Nikki is very bad, but she's one of the calmest girl I mean. De bia wo fie enti se obi ne wo baba ana obi no baba metu na mo a enhwe de onama wo ye o ono wo ye adwuma oye de adan say ye show obi frɛ wo se ni o taxi o se Nikki ge we wonam wo nka so obi anwo di no nam ho ba ye nim se ye so microphone si na nim a obekasa ade obeye no obi kra ka kire me say na usua kasa da ben wow. Because so, Papa won't me a memon cassa. Very good. Nikki free so ni fe free ha but chi ni amane ni amamre Nikki nimu no me nim obi o ya kani a onim de Papa onim during those days me just say school am because o mo hwe me I used to write me ya assignment chi e de mama for no magiska na boy ba ko no UK Prince o ma me ton chips me ye ni twi NCC ni mana ana assignment ni mana oba no asane ma me chips no de aba koko botoma because one fan bre me a menye mawo ene ye kase yen kenkan ni anya one fan bre me a praise wa bra wa we ya kani untimi wa we ya kani kura untimi me tree master na every blessed day me oats ne me bo float e wo no hono ano papa no de aba e ma me cousins bi a me wie ye o mo ba o ka cho mo say mo bua enya mo sister no because ono she could read and she could write but me ka baby me free chewa you be surprised entina we menya akani be ma na me se me pena na o si na ka che me se me kuro munti kasa me kenti adwuma me yenti baby me free nti me ma me bia wo ne wo issue nti no o ma me ware o ba be ma no ade se bia be ma so gitu mu se won say awura ma be wura esom no mu awura asoro no adisa wa nware ma asore ba pa me nhira adisa me wo ba be ma no so ogitum se wo de wo ma me wo ka no oye den wo fua so senye sa na na ma me odem kura wo me ye ba ko ha mo ba be su ama wo asem ba me ko tubofo me ko pa amanfo amade wo so mo ye no oba nka me ware no ko azie okay ne family ni nyina ko azie unse ye wo ebi no wa no ma yeah intina sum kwa no omo nyesei me ko ne papa ko ka che ne se me se me ware oba o se na se onye kwanwe ni onye kwanwe already yes se me ko mu se me yedan yu ya kikiri oba je di se na ware awie adi mi sofo awie me dakro geli bae Bye. So for me be worry unti say obi shira so. Me kai say oka story no wo ha ya. Na say na say onye kwan refo be da kwa shira so. O ware hwan ya, o ware baptism. On wo hwe kwan. Na me du fie ho na me call ne papa na say eja, ana bum kwase asa. Do buy yo kwan hwe ni. Sem de eja makaka ka wo so no a. Na say na me de na wan kan kwa. No money say be and now what they are living beautifully. She said make your headmistress or senior secondary school botakrade. Papa no see a teacher. Obi akodu ni odompo nsuno. So no. Ewura ma be wura sum no mu. Wonya Pentecost ni a. Esu se de si titi ko fa Pentecost ni ba. Esu se de si titi wo. Wonya Yehu ani a. Yehu ani fa ba ma wo nware. Yakra yeko overcomers no de yan kwan frafo yes kwan ya mo de mon ka one man de panyimfo no international mo de mon ka kwan ya asori panyimfo no be force we delay aware no because onye part of them say wo ko one man church amekwa overcomers royal papa ko Pentecost na obeware wa no ko bo panyimfo na assemblies say the Pentecost say the sibesi atwu mu no enne ochinachi na de chinye ne ntoaso de bia sem foforo honom wo berika ko bo mama ne se afanu mienu wa asori honom a omema ma wore je na momu date mo buso tweko akire ne e be ye program you na se oba do Bible na quotation say o se wo ware aware wasafo ta na Paul chiro na se na Paul chiro de sa lo moti ase no akan we azie ni awale azie ni we yehu ani awale yehu ani we enwa ahwan ni awale adai na akra no sai na esi twa akra kramoni be ka kire obi a won kwa asori se oye ka afiri ni
but ka free ni no what the sika baba behind wo fia wo wasi ama waji se sika no nipa ni ni free for sika nipa ni timo anya ka free for sika papa asem we die ya besre ya mpanyimfo no se ene nkora munyai wo na won fa won pe okay so eyesa na yaudie bi hihye nkola ni mu a eno na wo ka asem bi ye twifa so ne yakoware hey mapo kwa mama yas wo de wuwe me na meto fundaka me ma mo yas wu na mama wo be hye fridge mba mfie mienu so ahunu anya sa ye ma ya obi hye nkola ni mu a afi bo so de ahomete me ma me say me mpene ompema me nware peg afi okay ole de ne no no akofa yo no epe na obetete wo saa ya mesi ye ntumi nyaare so o ma me na de ne brɛ wo ye hira ware so papa ya ene ye nyi ma bie wo o mu hira ware so ye twam oba bitimi tie nisuo obi gina o se wo ne be ma no do a wo do no he obwa obi hunu wo su wo hono mo saa no o kana no tumu a enye ye because ne gina nanim no wo su obaka se ne kunu no wo su kire no de ye de opɛ no ya ma na amfa ya ma na amfa ebi su da asam na den asam na da wo saa no na aso wo bie na no aso wo mie na no na wo e won kiwo wo te wo ye camera sini so ye twa ne photo ya na nima muntu se fufu ade ache so na adwene nyina ne nam because ene fufu na ade achi bi so afu ai obede bia na de do mo ya India kama o what deprive no de wo pe na nigye bia na o expect no what can I share woman ne nema nyina all in the name of oba we onya nansen mu ho ase mu ho no woman bi ehia me na maame no o hia me ohwe me saa otimu se maame no me ho mframa kora fa no ho na opa kudware me so de bonye ni bi o ane me shenika de enya saa se me no me yakopon judge fo no bia enti papa we na dakro me girls no me ko wo hye omuti na me ne maame ni hia ye na me ko me nso me ne omo na ma de bi omo lunch bag kita me omo bibi egum omo nsuo ebi omo biscuit bi omo drink bi omo bibi egum se ne ba ya salon ho no ti ye ko ye na eyi chinchina atwan de wa fa mama mplesa ono ano keto ano mama mplesa no ka twi bi na msi twi ni ye nka na sa mema me pressure na mi bia lunch bag ma me na hwe me sa na obi sa de owo hyitre mema no si mema no wo mienu o si agine nsem o si wonimu da no wie na salon ra ne ka se na girl we say otise no no kro ni adamfo na me madwo na ka wo hwini mu so wa conclude no witrim wa conclude mi wo mitrim na ma me ne kasa me ho a me ne kasa ye next time me ba ye say o ma no ho ye sempa chwan na o jesu me den ka o sama o manso twa sa o pe manso twefo na wa hu na o beto me no no papa menam yakobo yi program bi wo baabi na me ne obi nam mpanyimfo na ewo ho no muhu mi ana yese we ahoma bi sensen ho so obompa yese nke enyim nhwe ho na me hu ye na hyi chese o hwame a de wa misitie ne ade o mu di matem to me ho na we ne san ko hia situation bi ase na ono aba o se ma me fa mbo ne che me wate wow dia medi watem no proven wrong medi watem edi me hu ni say temuafo ye ni ama no so chese physical appearance no mo de judge no yo munyai anu na eku nipa sese no ku ya maamefo ni bi no wonya hu wa from trisu kosu na ase no do wagina position papa me ka sesisi a wa sorry dem dey now so be mama baba kasa mo ye women program bi obe nso o de microphone share me nsa me kasa na so fo nso di eni dia man akofa na be na mom me start say me kasa obe nso ni no sentia. We shouldn't judge the book by its cover. Cover do our nyafe. But in some book no no na we hear. Some pages are very interesting. So yes.
Yes, nkrofo bi na kosra o mu lecture. Na lecture no so obe so ma hwe. E na obe yetin ama wo mu. Ofa cap, tin cap baako, ofa rubber cap baako, na ofa ebi su chen bi. E na oye tin wie no se omunnom. Kikiri we fuck a men we dey any we kikiri na tin na hwe agu. No se so. Anya cap no na mu hia. Tin na wo mu na mu hia. Once ma pre cap no ama adipa na wo mu nyina hwe agu. E nipa bi adwene. Emema na papa, emema na yo ho de man ni be fia be ware o mu no. Onenim de wo hu. Enti no fa ne ba fie no. Onenim de wo hu. Wonim de wo bia so akere no onim. No, onim de wo no nso mu. Wa we na ye den na afa de mutimi huri gina mu a na we what he say me kan da wo hunu say woni ayi abrante na ma apɛ no ofa akire frɛ wo maame tuba no fu abrante no nam no onim de ya nso bia be ka se me papa me amim se maame ware ni se bi enye papa ti maame wonim de ya nka ye na wankofa papa a wo ye bufada Peggy wa bodam Debbie Maninka. Yes, I mean, no so in the ya. What's the day? Me say, can some be me say, a janum be or honomoa. Ye no munetifi as a ja, but ye capan common ye jan. Your father. They are not responsible fathers, but anonymous mammy the choose ya on as what fun in the natra. As what fun in natra. Nam them go for me bows. And can the opera in baby as he. Mammy Jana, me am some coffee me dear. Said ya we ja wa ko fa de enti sa woni ne wo me no jana me so me ko fa bi eye tete da bi ya no ko na me ka na Peggy wrap up ne enko wrap up na Peggy na ade so de ya ka kire ye tiefo nkanka ya maame no ne papa no ba bia ewiase ko sese ne ye besere mo mo de no se mo de mpaye tari ye manochi ma o mu choice na o mu make no o ma make wrong choice. Umpaye ni here. Yeah. Sometimes you direct one. You chire but me imposu. Okay. Chinchina che. We necessary wo fa. No. Eneni ho. Na Peggy kanu. Okura wo de watimi atena ho a. Watimi atena ho. So tura wo gi ya. Ni nyina mu. Wa mu a asafodan a wo penti. Wow. But ma bursa wo penti watena ho a hwe treatment a papa idi ma wo watena ho a enti fire efutuo fa ma aba no se de wo kofa no e ba se sotoro ba wo se sotoro na matena ho abedu sabre tunufu no yes we fa bibi ti se de mete ho no tunufu kan chem se nipa ne ya nwuna ni nipa ne ye weni na wase nipa na ode egu single room mu saa be peme na ogu so de nipa gu single room mu na oni amafo ne si so amobọ bra me papa ne wo omo sisi adan de omo matena tenem wo gu se da so de e me ne me maame ne ye ma papa medum ne mic me kasa yesra ya maame no se ba bia wiase kọ no ma mo imposu man kwala no okay direction wo ho mo beti be fe se mo modi animu kai yeah modi animu kai nti mo nim yeah enti de mo ese mo ye mo waye na ye choice aye make no yenso yemfa moa okay na ye ba bi nye kora no a abatan function ti nipa bie ni wiase o ye papa okay nipa bie ni wiase o ye papa from papacy pope himself besi form bie no ye papa adum bi na nyame de dum nipa tinti nipa o aware no papa aware papa bie ni wiase but de meye me de ana be na ye papa ma me okay yeni bema papa yeni oba papa se de na wo kana ya de se de obesi aye no no se me ade ya masomu gi udi ja papa me say me eti wo obi cross adwin we ya e be ye dan me dumu mic na nkasa na ha papa kasa ebru no so obe kasa ebru no so bro nipa no so was that determination we ya bibie no eche so be make wrong choice yes wo de ne se fa umpa botanechi na de wo kon enye yie ma no na wo hyase bu na bam sesi a ma me catch your papa wan hwe papa ne beba onhun da enti na nkrofo bi ase omutim be gina odi di omonso omo atem nanka wo de enko be bu no wa ma na ma she's not my wife she's your wife
so wa mana ma emre mi ka se mu ewo asori bi mu sere se aso papa kokora bi ba na so ho e ma na kakra amonye ma twon ma ko yi agunu mo yi president papa nyina to agu mo yi MP papa nyina to agu susuaso ne ye ne ene ye ne akasini amai oh wutunu fo awonfa yesi jai wo se meye wo no papa ni nyina mo yi ato agu ene ye ne ka ba so petro na aba ye be sere mo abatan mo hwe na mo fa futuo papa enta ye chi na ye de ne ara se wakofa de anye mpo a oba fia na wo je no se batan wo je wo bara de no de aba na wo de wo nyansa no nim de ka ho a be se me ka cho so ubenya ni papa e wo fie ho yes madam so for ba ko fie bi se ye nyira de ya wo tia madam ka chero ga no kura wo se ni po hwe no so ohu madam fo na pampa oh bu na bem pasa ta ko crusade bi ase shagel bi ga no wo so akasa ki pentecost ye bi wie ye ko gina na mo ga no so sister me wa lo wat papa na me say akukudro be na mema ntie omowo because I tell you omo fama omo so wow fu be ma na hwe ne yes ntie wa akukudro adi ama won no because wa hwe ya obehwe ne size no bu no ho abomfia on approach o ba bi ada ba ye die won kwa kura na ye frɛ wo anje nyangopo Peggy P. Me say ma koma da fu bi fie ma pakeka mi wura next house lady bi te so me de mi ni ma wura fie ma ya da ye bi ade chen mi gina gate na no mi hwe kurum kakra no aba abra ndra mi hu ana me ho ba yi sheni din na mi sro mi so for what oh kafra papa woni sa wanya na me ya me firi kuma se be dun kan ntinsa wo mo ma hu me nkokọ wo ma hume ma nyina ndidi na ha na abachi me so no enti mesra mo ma abata yemfa akoma pa wakofa aba yenje wo na yemfa kasa kire papa gold wonye na empolishing na dabi na enko bia na manko benya bio wati yesa gold ho sese yenim nti na tiara na da ono but onim no ohu say ya de pa wo fa kofie and ayama tie besere tie besere mo abatan mo mwa ye ma no na omo make good choice na be boa mo ankasa mo mere wabrem ene mo nkoko wabrem amen Peggy and I get wrap up ai me so me ndu mic ni bi o de ma menka de wo se meka bia say bre no so ko nti wo 2 minutes me say ye ne agya no bi na tifie ye papa no mu bi obi ne papa ene ne maame nyina na tie maame no esoro ahomache 2 am ko bant madwom ko ye walantu walansa e de ahwe ne ma so ne papa ene tifie oni ne kunu ene tifie maame ono kra wo se wo ye bema ono kra wo se oye okunu a ope na wo ne na eden etie obu o hwewani so o twempena wo wachi wo se wo ne nyina the same tribe, you are okay with the person osidami ase onfo buo mawo wo se ono ope na meme konya infantini a wo se wo mame ware no konya grisini a me konya grushini a wo se wo mame ware no na de oni ni tifie de nche so ye bema ese ne makofa ne de na ba no ya na ena ya no mu refi o da ya ne ye ware na omutu ye fu no ye ntu nipa fofie da wo efiada na sa me na onko ba bia efiada de opeso obi wa na otunufu ntunufu fiada wo dabi eda fiada na nkasa de sa da na nkasa ye Yesu amani hunu da sada nankasa ye kobo na sembe osu ko tunifo sada nankasa Yesu wu ye no moja gu fam boni bia ye dibia se fie da na nyankopon wa pepa ye boni no na fie ye tu obifo ye tu obifo enti se du oni ye ware a de obeka ni se me bompa ye se okwa enya boko ma wo ne mo hwehwe wa ware no bia wo sa mo nsa ye den eka ma mi se wo kunu eya me papa woni na tena ma bebia madui wanti mi antokota plot de ono ye mfre ne father wo oye irresponsible father but o wona fofo a o mo si so a
No, me say me nka papa but me say sa papa na wo si wo kunu na wo be ka chen so ma me nkɔ ware anwunani no ɔne na yonkofo na si so ni krom pete ɔne na yonkofo na si so na yonkofo atimi akɔtɔ plot esi wo be kɔ akɔla bia wo ne dan ba ma me yi de wo si wo kunu ya me papa no ɔno me ne wo ni nyina na gu singing room ɔno na ɔso ye wo krom pete no wantimi ambɔ bra bia ebianka na me kofa igweni baba be ka che me say o ma me ware igweni ma me de o ware na o ye okuro ni no bia na o ye ma wo me de mesre o me mesre me minim abusia me firi mu obi anka sa asem ne nkyere me na obi akora so ntimi nka sa asem ne nyeden enkyere me wallahi nka that day no that day no ka me che so na o de me ba wiase ba bia medu ne de me bibia ye nyankopon ena me wiase mba me wo akukudro bi say without God o nipa bi na obetimi aboa me si nipa mu wiase nyina pa mo ne menya aka no omo pa mo ne menya aka me majoa me wo nyame me de no me si wiase nipa nyina pa omo kan so omo nkasa me ho me wo nyame because asem to me anyankopɔ na me sufrɛ no de besi bia nipa ka kye na obekɔ ka kye obi foforo nyankopɔ oni adamfo na adamfo na oni ma ye bonsam sisi aso ne ntam atete because origin kwala otuna dia so forget you be one carrying a ghost would say yaniki official boss be tough. I'm just telling my people why again forget you be one carrying a ghost would say yaniki official boss be tough e bra o mo boy ansa yaniki na wadi di o mo kana ye den atum so wo hwe na say ye sebi item 13 bra ni bia only item 13 yeah if you item 13 ye heavy lunch and I tempted to ye omo no ma petesho omo bro ma no so o hwe na so ma no papa e ne bi na omo ye the same tribe ka che ma me say wo ware wo kuro mu pete no wadi wo na ma we wo nka sei ti ma me ko ware pete foforo ne ye hwa ade ka kire no ye be phone lines na 0243114497 0243114497 0322980335 0322 498035 0243114497 ye di pegi echi a ye be chie ni so say a te ene dia so mama nchia o na say ye nyandru shout out ya mama nchia no kasa dodo eh ya se mi wa na ha dwun ya ọdọ no akyekye me pacho odi ni baby akasa free mpacho me di ni akata Kofi Star Boy me kasa free Angola kase mpacho ye ntie wadwe nkyerɛ nwumre oh I'm saying and that to be frank my feelings are to the level say why are the Yamisha first of all but I feel with the Yamisha cannot be on yeah it is maybe I continue or baby or more actually or the Akoma so far Miss Felisa said it for me not a abase ye be fina o mama wo se wo mpene papa wo se me wo mpene no so si wo so so wo mpene a ye si ni ya mo ni si e betima aboa ya ho na mo se mo mpene no why na me nkonko fa no I want them mo be pene ti a se me dia no de pa mo no mo nya sa life no yeah da si bebre also obetimi afransa na mefa call no mama kan sa message we free Abbas wo or say I've stayed in Kenya, say attended SHS in Tamale and tertiary in Brekum, but haven't met my marching tribe mate. I have found love, peace and same consensus in terms of planning about our lives with a lady who is not my tribe mate. Things work out very lovely between us, and we very excited being together on campus and out campus. But my father keep on complaining, asking me to take my tribe mate that I have never met. I realized that his problem is loss of language and culture. So I started teaching my lady how to read and write in my language, and she's glad and saw it as fun. So we speak the language to open our marriage
to we speak message name it the wrong. We speak the language to open our marriage way. This issue is troublesome and need a lot of advocacy. Yeah. Yanya intertribal marriages. Komra. Odontin time. Akikire me. Udini baby akase free. Weke. Ko garande irane. Na atizai. Me adum. Ya, many jump program ya me develop. Ya mi sha wati. Ya mi sha onso. Ya men count. Bye bye. Bye. Nice obe so ma hwe se metimi krom kasa. Meti o. Me very smart. Nti misua me krom kasa. Nti wo de opa ofra ya bisame. Number is 0243114497 0243114497 0322498035 also obetimi afre na ode wadwenkyerɛ aba odonten time pacho di me kasa fi kote ne ine so ya family justice mpacho yenti me so sad the way no me sa iko Pentecost na me share me dofo asoro me sanka me peno me ne de tu ne no o ti ase so me ti ase ne ye me ko Pentecost oba no so nko Pentecost mpacho yo okay ina me ye de odo sami atu ne na kwaji okay but you live life only for marriage. As I say, or Papa say, fancy for me, and some quite a bad nimbanum. You know, Bema, other fan Bemba, Bacosuyo, Bema, Wakofa, Fantinio Banti, on no quite the same. Meanwhile, you mean, yet, once a pair. Now we am a new case, Mimi Tino. Maybe, yeah, like you could in common idea, area. Be a papi, more be a coffee. Oh, no, so, as you say, you know, I say, you per se stop, but introducing and stop, or Papa some Pinessa. Jama say, I know. Na parents they are too ya adwumuno heavy pa to them is not sister kano they will be in baby I'll be in bua be fi baba no come in na obeware no o say akoro nya obeta ka no o so no be set time nebo yes u come in na obeware o pese o ware no hwe bia wona wo ye kunfo no kwa wotin e bi kwa bi tu nche yeah unche na mo tem kwa more lifetime na mo nyem no but bia ni awokofa no nche no onu betumi aboa mo mie no my life no mo live my life no okay and fan wo say yeah we trap and I say yeah we trap me srenya me say omboa na wo ne wodofo no muntimi nka mo me da so papa si say na ba ni say na ase personal ayina no mo kan Odontin time. Hello. Odontin time. Achichere me. Acho din baby are free. Okay, because if you are tunzo. Eko yenti o. Sa program we na we no. Fine pa. Yeda ase. Na so obekọ court no. Na nya ko fa nya do ware ye no. That's my sala etwe ya wale mu so nti odone de odone ekuduro we na tesa bible adusua ubesua sa unum da Yesu babada so it's a candidate area but odone akasa de tumi gya okwan mu na ka wale no nko a ohon na to na adwene so nti go yin tumi ya mean se de ya kan na ye sanete that's one. Yeah, that's it. Papa said you cannot see us here.
so mu di lie so eko ware mu wia no masan di so akotwitwam odo no ne hia nye baby am free ana wo free because etimi dru baby na odo na sign na aka ware no nko a na aware na nwen nese odo ntintan hello odo ntintan odo na chichiri pacho di ni baby akasefi mekasefi asante ya Simba Muhammad pacho yenti o na ne tiene se adibi so ho na se wo so ma abusiafo no nyere entufo a yes obako akopem sawe ebebe twom na ehwefia wokomu abusia wokomu se abusia na wokomu no musuba te se so ansana ya makwa moere amoko ene a efie o ya to bia sawa amse bebia opebia otimi ko no se de awarigye efi donso kane no na awarigye ne no te senne so essence ne no bia because of sana yen sign court to send ye na yes sign no eno na yen sign to send tete wona ni court ne de ni person na sign mame eni pa kakre bi mo aka chefo kakre bi na sign court no ye ni pa say me kwa me hu say ye say me sia wo ko yen me worry me man sign court nkrata bia da ware be na me kwa sign court nkrata nka me kwa nka me ware Gabi ware ya minka mo onganzo papa on wo bi so adwen ya ka so onko sign court aware be no onko sign wo court die nkwa no onko jinti ani onko sign wo court on de onko me no ya adwen odo ntintan odo atichuru pacho dini baby aka say free but in the server masaba bio pacho yenti o atawuja ayehu embaya lo tuka hobio agaya bia menini na ye kitwakra diabra bibi kuma like you who say you alivi ana maka shone se ndesema neno no oye oko gidi asome kuna no se me jai ma so no ko principle se me jai na mababe kan ho dia ado no kwa sorry be oko gidi se me jai me je na be kan ho dia oni so bo no de ontimi nya ne de na ma wo ho omtene ni ni tinkwa on the assume is adenti ene wo ko de no ni problem so na comedy no na ye what sounds so ompene obeso ni kunu nyina akwa sorry ba enkumbu o mu sa sorry mani je ho ya da ase oh ayasemu 0243114497 0243114497 0322498035 producer no one trauma me I don't think time. Or if I continue. Hello? Yeah. Or if I continue. Hello? I don't think time. Aha. I don't know. Because with a story, no, none. Programming evidence now more terms in a bit in but the main thing is although it didn't come said guy before in Kabone fair and I'm cafe courtism. Yana na more time nina that's idea no but they knew what is coffee and then they could away. Say even though we will be crow upon China answer na chimpla no could see cra yeah. Oh, wallahi you can't hear me ya. Hello. Oh, make it point. Tetena de ani anim say
but ene papa what yebeba ho yebehye da treat e no so ma worry efie de yɛde nsa akɔ ayɛ engagement ɛwɛ sɛ nya aware sɔfo no agye gyina mu sɛ wo mfa ne ma sɔre dɛm a wo nware no ɔdantentan ɔndɔ no akyekyerɛ me ɔkyɛ odi ne baabi ɔkasa free kwabena me fɛfɛ kɔfrom from yɛntie o ya Nikki asɛm a mokan deɛ m'ani agye paa sɛ motriti saa topic wei yɛda ase because ɔbaa mene ne wɔ hɔ no last time mekae sɛ ɔbisaa me sɛ meme tribe a memeyɛ no wate sɛ anaa ebi mu aka sɛ ne sɛ mene ne date na ebeduru baabi a ebedu sɛ ɛbɛware no ɔmo bɛka sɛ ɔno ne sɛ ɔmɛka sɛ me sɛ menkɔwale me kurom ni na mengyaa no nti wɔnhwɛ ne ho yie ɛwɔ me ho a ɔne me date ne saa na ɔte yɛ nti asɛm te sɛ ɛma mekyerɛkyerɛ ne mu ɛkyerɛ ne sɛ like me mabusua mu no me brothers no ne me wɔfa no bebree nom wɔ hɔ a ɔmo anwale wɔ mo kurom so nti yɛnyɛ hɔ deɛ ɛnyɛ saa na tima saa sɛ me papa ne me maame kɔ na ɔmo ne me di ho nkɔmɔ na ɔmo ka sɛ ebi wɔ hɔ a wobɛhyɛ akwadaa no sɛ ɔnwale ne kurom ni ebi a na sɛ ɔbaa no ɛnyɛ ɔbaa a ɔbɛmboa no na ebi a saa ɔbaa no na ɛkɔ akɔha bɛrima no ɛwɔ na wareɛ mu na mmom deɛ wobɛka sɛ ma ne nkɔware no no ebi a na sɛ ɔbaa no mom na ɛba bɛyɛ nhyira de ama no nti saa deɛ no deɛ ɛnni kwan sɛ ɔmo ɛsosɔ so sɛ wonya wo kurom ni na sɛ mote mo ho ase na sɛ modɔ mo ho sɛdeɛ mo na mokɔhyia deɛ a ɛyɛ fine na mmom sɛ ɛnyɛ saa na sɛ tribe foforɔ ne nyankopɔn na aka mo abo na modɔ mo ho na mote mo ho ase nso a ɛno nso ɛyɛ fine nti program no a mokyerɛ no nyame nhyira mo ya yɛda ase wɔn nso wobɛtumi afa callers bɛyɛ mmienu pɛ ɔdɔntentan hallo wɔntumi anyina so ɛgifa ɔhyɛ house bra abra yɛde twɛn mamefa baako ɔdɔntentan ɔdɔ no akyekyere no ɔkyɛ odi ne baabi ɔkasa firi anyame ni ɔkɔsi pampɔ no nana mpatwo yɛntie o sɛdamase paa made sɛ mɔyɔ na nim sɛ sɛnnɛ se woni kannɛ deɛ saa bra yɛsua no yɛsua sɛ baabi wadaroma nka womma wo ne so kakra ma me kɛkɛsɛ firi pankɔ no hello ɛhɔ nyinaa mate na wonkyerɛkyerɛ mu na deɛ wɔmu ne sɛ yɛ baabla yɛsua no to wɔ no me fo na yɛsua biribi too baabi na de yie baabi mpɛne so ne kannɛ adue ɔbaa wofiri abusua mu sɛ wokɔbɔre bɛrima wofiri abusua mu sɛ wokɔware ɔbaa bi nti ne saa abusua na mokɔhyia no ɛkɔyɛ abusua baako ɛna mokɔ no so nyɛ mo nko ara na mokɔ nti berɛ a wade bɛba soɔ no wo maame wɔ hɔ wo papa wɔ hɔ wosua pani sɛ ɔte ase wɔ hɔ bi ansa na wo ɔfa nom na ewie abusua no ho anyɛ kaa wade no kyiri yɛma wɔn asɔre agyina na kyerɛ sɛ kankasa mase ɛwɔ ne kasa agyina so bebree biribi a bɛhyɛ bɔhyɛ no nyinaa mu no wo na mesi wɔ fi kasa nase no aseɛ no wo na mesi wɔ ama sɛ meko sɛ mebo sɛ ɛpɛpo sɛ ɛbɔni o ɛnti na ɛbisa sɛ wase sɛ ɛpapa sɛ ɛmaame ɛnti na ɛsia mu abusuafoɔ sɛ ɔbaa nka mewaa no nyɛ life yɛ nyinaa yɛkanfo ne papa ka kyerɛ me sɛ ɔbaa nka kyerɛ me sɛ ne papa se ɔbɛwaa mee no sɛ ɛhyɛ nkɔ biriburu wɔmfa nkɔfa kyerɛ me ni yɛbɛtumi afa last caller yɛtwɛn last caller koraa ɔdɔntentan ɔdɔ no akyekyere me kɔte hello odin ne baabi akasa firi hello yaniki yes dear odin ne baabi akasa firi wakoma so adeɛ na nakɔgye boatene abrɛfa gyanhwe ya ana yɛntie o ya na biribi abɔkɔ deɛ nyame adom na nso sɛ wode papagye mu na sɛ mohwehwɛ me koraa yɛbɛba abɛhwehwɛ o yana wonim bibi valentine wonim sɛ deɛ mesigii no yɛayɛ medɛ paa o saa wahu menkyɛ mu kakra nkyerɛ wo wodeɛ kyerɛ w'adwen na yɛama menkyɛ mu kakra nkyerɛ na yɛakakra mekyɛ mu akyerɛ sɛ afra bi chocolate brɛ me
ɛsɛ agya ɛna agya ɔbaa na agya ɔbaa ba na ha mu ne twɛ mu na agya ɔde gu mu meta frɛ afei de mu sɛ manum nyinaa yɛ mmaya emu yɛ sɛ manum nyinaa ma afei de mu tiri a mogya paa sɛ wɔnya no mɛnsɛ sam na de ma ti mbala tia ipa ya ya sam ketewa mese so tie kɔɔ mogya sɛ sa na ababa ta de pizza ma ya ɛda kɔ kyɛ me birthday nti afei deɛ yame akyira me ya yame akyira me ni nyina sɛ ne wadi red do nyame ya sɛ me sisi nyinaa yɛ sɛ kɔɔ na de hyɛ ma no wa me afre na sefo amanum nyinaa yɛ ma awɛ deɛ ba deɛ fɛ deɛ me tu ya fɛ deɛ me na baba kɔɔ agya me pɔgya ahye deɛ mɛma no ɔmu nya abɔ mama so sɛ madi fɛ yaji eni so Peggy what shout out kakra meka ne say last but one caller no na o kyerɛkyerɛ sɛ we frɛ abusua mienu na ante ase a mo ware enye yi ba me bisa ne sɛ senka ye broni na ne baba ɛde ba ya enko obehwehwe makwa we baby a broni no ofiri ana onko enti saa so ne yete ha o munyae wa wo nipa na na kofi ani ne ho mfa no yuki enti na ama no da ben ase mene ne kasa na menim sɛ oyare mpo na kofi kafra ɛna meka no so oyare na kofi bebi awo bia nyame nsa oyade na kofi ani niki si nyame nsa oyare Peggy so me bom pa mo nyame nsa oyare niki vaze yi kwasi da baby ye me ade Emma ne ye me de Emma ye me papa bi Emma ne so mani kwasi ada baby so ye oba o so ye be ma me se kwasi ada baby because ma me so ye wo no kwasi ada enti kwasi ada baby baby wo bia na me nto ne bo ase onhyira no ma me ankasa ye da ase papa o shout out yo ichia yere ne memma chia madam for mame yeah madam for hey oko school design inside the man that what the trap pictures I'm say hey ade be tutunu na be hu se wi ase unya mai na kwankra be fa so be foforo about enti ana sister ya ni kisu ochia me chia madam for chia na ya unim say my year catfish sir me peo tama so say me ton okay papa na dem na make it what the obawi dey pepper soup the obawi dey only how me da say the obawi dey only how nti Sunday kura nka me yini aduma next week okay papa ne ya fa bi send na me post ma mo ya point and kill no okay ofre number na eno ano ani ya nko ayi ho sister Chan fine stadium here the oye point and kill ya nko ne mfa contract na nko ma no ntinu for now they go be 4,000 pieces me the number be ma yeah more 4,000 pieces okay enti ya chia tie for for about time wa wo pe bi aton so papa number no 055 305 7700 point and kill no 055 305 7700 Easter you beto bia mo pe be 150 20 ato e de Christmas Easter ya papa bo number no 055 305 7700 ya ma menom munjaye ya enko famra na mu fa munshira embata ho yeda mwasi bebre se mwaje bre free retenten na mo etie na me nso me birthday no ye sorry anopa ye namsa ya
so obedi no ho so sa eh me kasaba o say eh na hwan chese me de me nya hwe ama e na obi be surprise o e na den me say me yam di me brim maybe some nine maybe some nsa maybe some no me nkodi nkomo bia wo ba bia me ni for na hwan ever surprise me na me see delivery guy no me say me wa ha ono say me wa ha o say me wa ha afedie o bra say ye nhia no wa ha ye ka chensi ye gina ha afei menti mi kura mo snap o say me suro ti delivery guy di ade ahyem sam se na efri hwan ho leta bia nka ho si da bi si afei me kwotena kai mu hu say delivery guy san ade be bi e ka mu di sam say na boss pacho good afternoon pacho ntino am say surprise ben why na sa ti bema me da wase pa nyankopon shira cheze surprise ndi e ko me ho anka tim dia ya da swati nyamento ne boss no onshira EDT nyamento mani aso de o ya ma me minim say akese na mkwan so eba Ewurade enyi wonfri adum no nko adum ene me producer papa bi Belucci Ken Belucci Rasta Hofe na nim say Rasta Hofe o trendy share ne picture dru Al Jazeera BBC CNN omuyi Belucci akwa ne friend eh ibisa o se hwan ni isa na oba akwesi dey na de nyame ye ne se me producer nko a picture na trendy ono nko na capture na man ne short efe akwa na no ofra kente unhu se bell photography gu ase Belucci akwa na ne wa posti asa credit Belucci ye mo yensema Belucci Belucci picture na trendy sana nyame ato no on de nshira bantem na ne dollars no fa ho twitwi no sa CNN Ghana for na utwa picture mutimi fa de news o ma hwe CNN for man no $1,000 Al Jazeera for man $20 $2,000 enkrofo bi nso kra o de my $100 pe chaza sikandie so wo mu ye $1,000 ti asha no unze wakobo ni tina ase foforo waya waya Vast day di your wedding no dollars okoyi ni nkakra ebi mu ene di o mu posti ye no se ene guy na nkasa posti there bi ene on fa ye nkotena ase kakra o de ayi kra Milan kra ye pe ti mi producer international producer Rasta Hofe the trending photographer on the producer me show no mama nkunkun on the me producer bell photography na me producer and the mixtape Ken obonki be matenten gramo ono na me DJ and what is so for samenka me papa preko pe dama koma so me so me dana koma so I'm not say me yare na ne ho hyehye no me ba na wei me hu me ba me kwa me ba shop oni ho me friend na won koye papa kafra mama ye ma hyehye ena mote pegi nka the whole Ghana oba ono nkwa na ne mama so enwumrei me din edi ya Nikki from ya Akoma 1 akwesi bi special yakrao ochire nyambo a yetua musa belaba no enwumre mechia DJ Slim nyame nto no boas nhira baabi a wo bia Ewurade nka ho yakrao bye bye